Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadia kumpamanari narinawa kana maka panggulan sa irina gugu na pananade nadia kana dikukur mata sangka ia mata ide ai diturakan. Ada salakaw kay Princess Ima aid na so pamilya amang utara. Mana dia kena masarna dia kena makoropa ko ke pemagulo lang ko ni nang nalaginding na suara ko maka o kita sarinarino na taroto penakaw na Princess Ima suka isi sa bangsa sangka ia pata pengampung ranang na gaganap penakaw na suka pemagungan na di ka pamagawid sangka ia bakan akabasagan. Sala da apan tawaraga takaso bugun so tuntan ida paawingin na nagudawenya na edaw na soko na so mga manusia na darapo na so dawen na tatapo na so paawing sakati na piakan dido kana rakasan na so wa salam akapipi agino sakatan na wassalam. Bisa berpakai pani bisa berpakai pani ada lagu ikakasih detoa magenjung kain opo mapi seromo bagai pelila lilang kau kadari akini beken kadar akini pantai betobeni ditorai doya Princess Ima ia matai dena nabi ote pula magendeng matai dia merana sekedia sekedar besar niatin kenapa kena kabesar kenaku sopan tawaraga asam korana kena kabesar anu atau
kedenian besar kebenaran pengilain dari persesi maka benar besar itu ting besar tahu mama olah purung mama kawit betul mama kawit betul kau nuru besanian kami pergi seau bentuk geni di tomor sobusung arania di mapendi di mata lumadang kapakoran lumadang kapakoran wakasi geni anato kuliling umakelo kaliling pilih pinang sakabidu mga bibidu angirano niya nasa lolo ipamanaka sa inumain kapag ilabaw niya nako sa ilimbo kahanian inuway imarag na kaya din na matatabong jatagu masurag mahangid solo masay panibung aminog biyagin unanak na kamangin dinita mo daya kenapa benenai nuko na sota dimangin maka dene di madu dene na di karandan kudu bekatu managi ino mambu mangadaya sairo beripunengko pamayo bekarano na sauno rakuno mayon bakat tuyur kanau hidup berinsesi mangai pameni mangau tarai pamayo bekarano na sauno